sira memen tiyang sapunika. Weh. Yen kene uno kaya kekenah seboban tiyang. Oh, jenang misi cara pengkrimik banyak rikirang godang waktu nih. Saja jenang tiang pianak bebinyan. Nah yang kayun-kayunnya rekan aja nih. Doga saja mekardi ngardinya nukodan aja mekardi. Dibuat-buat deh, di marga-marga. Sangkal kene pemetuannya mempol-polan. Ngeh, sepalang aja subutan selatan sudah masang sirah memen tiang. Aku mensangat tongosin tiang dini. Ngelah haji kesugian, saling ke ngerasa noleh dari tiang bana. Jangan poten kesugian lagi penglah. Jangan mengkeri. Kan, pokoknya. Kaki jauh. Nang melang orang kapin ngaji yang itil malah pak kapinya Kaduk kadet udah manus Mbasang ke siro biang janji pangkala tawang jangan sing ada dadu tetlu pianak haji tua hidewu senunga mirip nih jani panumaya lagi bakal ngebahangin sujatin memen siningi aduh kari hidup memen jangan aduh terus tanwentan berikir yang puri aja kene nih memen jenenge ngalih gai di jo liwat pasir jo yo di jo nih kaji apa ada gumine Jakarta kaya napi mah memen jangan itu enak tadi bintang film sinetron Pi, ada yang menawari dan di bintang film. Oh, cekek memen sini. Siro ji pangkala tawang diangken pen manis semang yang kan beli tiket alih yang memen. Lo sing ten balik TV. Dan tuh yatun napa memen sini. yatun. Woi, yang saya ngeramang keco, yang penting kan tiang lah meme yatun ya yatun. Pelani yang dapat yang cograha yang banyak-banyak kordewes yang lah meme panang bebinyak. Yang lah meme nyedot yatun. Nge. Memen diampun tawang dia, kan makin aja kan ampun lingsir niki. Ya ampun bajang, merere nama lu ngitung cewek, nah yang dingakin yatun mati ngadag yatun. Mungkin tiang bang itu bang cowok. Umpama dia kalau berangkat ke Jakarta dong memen tiang. Sirong ning na ke kodan liu ji. Ada na tepung tiang, ada bayun tiang ken ye. Dia tiang pangsi ngomong apa ya banyak ke tiang keke cara dedek. Elah he? Sakiwalu jeneng pang bisa ngapo semite ngapo sebeng ane madan sebeng nyunyur manis. Sebangnya nyunyur manis, begitu? Di mekenyam benone masih pang nyunyur manis. Kenyamnya pang manis. Lihatnya pang ngelubru. Pang manis. Be, pandosnya nasme bawa gula kayak Biang kemulak. Sinya kok kadeh manis. Ye. Di menjalane. Di menjalane. Pang sadek impus. Jete. Ngenyak. Banyak cara peragawati, coba ngejengnya. Aji dari nak runo, tiang dari nak bajang. Umpama aji tepung tiang di pinggir jalan gitu. Mau kenyam, nyeledeh. Mau jalannya pakai pun. Jadi ngengnya. Ibu mengkasiap saling enak lena. Mangan kadet ceningi. Ya nak len kena bisa pungkat ya. Bisa maklepat. Apa nih? Yang
Nen. Mangke kan ampun yang berpapasan, apa menurangi? Laktakan yo nak keturunan totone kena kang kene. Katane Bandrang mata nih one. begitu. Jeneng Cina masuk laktak kang. Begitu. Disebut laktak aja nih kecengit ini yo. Seng kena haji kenyam aja gitu. Oh, kan orang nabi malah. Jen banyak mekenyam yo mati barang. Woi beli nganten yuk. Bisa makan ngulungan batu bu deh. Kemarin dapur semua apa nganten yuk kan. Dan misi nabi. Dulu red beli nganten yuk jip. Oh makan jip. Beli nganten yuk jip. Beli nganten yuk jip. Yang kalmandos manuji. Kali. Siang penganggur. Mudah-mudahan Lah. lanjut nih. terang terus, telur terus, ayam kecil, ayam pitik. Yang siap jenis yang pitik kone nyawa bentar kijo ya kone lakona sing enak patik. Terang galang, neon rame. Woi, wow medal kerasakti. Mangkengken keratumpe. Pasado kan bantu. Kengken. Pangati cang sing bani tangkil kepurine kengken carane jane pangsing cang dukene ring itu anake aku. Wadah las jeni ngalen dene nih. One takut si kedukaen. Bener pakat cek dukene gen cang. Tawah pepesan beles sepatut dukaen itu. Ang pernah ibu metingkahnya na anu kain. Jaya dising taen dukene patuh kencang karo cai cek cang. Pernah ya cang metingkah. Jadi nene kengken carane nene. Oh, kena si pangsing dukain-dukain yang ditangkil ngepuriang. Pang perah gitu. Aluh. Aluh he? Yang tangkil ngepuriang. Oh. Iwasang mato nih. Ijo itu duagung melinggih. Oh. Yen itu duagung melinggih di gedong bedajo. Awake bedlot laku. Dohang ibu nengoyo. Kena cek walau dohang ibu nengil keng-kenangan nukain. Yen itu duagung apa dana disengol. Awake ketukul laku. Ucak artinya johang kan bang ngoyong? Oh cak walau johang ibu nengil kengkenang kal nukain. Yen ado tamiu. Yen ado tamiu. Cai bener nyapo. Awak sing nawang apa? Awak tadi parakan belum. Itu sangkal tamiu sapa? Hah? Yen bocil nyapo tamiu jodoh wagung duari kal nukain cai dia pang tamiu. Nyalek kayo nidone diarep tamiu ne. Oh begitu. Agat nih pang tawangki dari tukang sapo tamiu. Melah ne. Paro rauh tamiu ne. Ay nggih raresang melingih sikit to. Bulantasan gitu apa katuran? Si katuran lanyaran. Yang tamune ngelanyar, cai milu ngerokok. Sing meli rago rokok, man rokok. Sajan lung dulu. Bulantasan gitu katuran wedang. Tamune ngewedang, cai milu ngopi. Sing meli kopi, man kopi. Benar. Sajan. Oh, gitu. Cek walau tuh utang munyin cah. Begitu kedoh ceng bancang oyong nah. Bulantasan gitu. Yang tamune apa dano katuran ajangan. Cai milu makan. Sing meli sajan sing musuang pipes makan. Oh, Kang Wang makan jalan. Oke, itu nak kalau kita kejoh ceng baca. Yang sing man makan jalan, Kang Wang makan rumah. Yang sing makan rumah, Kang Wang makan aspal. Melah denger kalian teh. Aja jelemo. Awak kepasan belih. Jelemo kerangan ngelengit. Itu keng-kenang taruh dukain orang hidup duagung. Ye. Sajan tuh tangan ini. Ngelen-len ulat yo sing tangkil ngepuriang. Hidup duagung subayat medal.
pangsing bener padano kedukain kang wang kalan pedidian kang wang tangkil ngitu duagung. Oh inggih aratu duagung. Patut mau congkori dewa duagung. Banyak terwe sami sampun terpis nak kuatan ngantos dari sampun medal congkori dewa duagung. Iwan ma berbuah wasang nado. Yang kemudian berdiri tangkil. ye Betul ya. para kami bentir. Dong enten cokori dewa mirang. Anak tabrakan. I bener mentabrakan. Dong ten mirang. Sing. Anak tabrakan. I bener mentabrakan. Deriko bedangin. Dijo. Terminal Batu Bulan. Itu yang mentabrakan. Iya. Terminal Batu Bulan bedangin. Itu yang mentabrakan. Iya bedangin terminal Batu Bulan. Boy, itu mentabrakan. Iya. Ada sangat Tabrak oke montore ketas gotes di jalan. adil ke tengah kota ya. Nih tabrak oke montore ketas gotes di jalan. Ada sangat metanan ya. Banget. Ada bapak. Batas sipone long nih kak. Ada long batasnya. Inge batas nih long nih kak. Motor usaha. Usah dibingkin. Subuh aja abang ke bingkil lah. Ampun usah dibingkin. Tar. Ikiang Tidak salah tampi nah. antuk napil. Sing ada tetujuan gelalakar nampe sang baktin cene. Saya menyamang ngajak dadu. Angganing kadis sepite. Ien juang ane sebeliwat suece kawine. Nyanan nyepit be ulam bareng-bareng. Cara jani lantas. Binyul ide sang yang widi. Mentabrakan nyamane. Apa ale kepurina kamu malu mo? Luas. Ale yang yo anu apa balian apon penyampi. Udiang rerah balian apun mangkin. Periksaan ke rumah sakit nak ya. Mangkin anak gelam dari kok. Anak gelam di rumah sakit Badong sanglah nih kok. Oh nama ya. Nih anak gelam di rumah sakit Badong sanglah nih kok. Oh nama ya. Kini jawab pertena. Kamu yang kamu malu cari loket. Tunggu senyaman itu mah. Di rumah sakit mah. Ijang ke rumah sakit. Oh. Ujang-ujang segar-segar ke rumah sakit. Iya nunggu senyaman itu. Iya, ring rumah sakit ampun wenten perawat, wenten mantri, wenten dokter, wenten medan. Apa? Medan, Apa? medan. Tok sih. Sing jem medan. Bidan. Harus? Lah nawang mekejang itu. Ada cara dokter, mantri, perawat, bidan, suadarman ya nih, geginane, dan tugasnya mulut wah itu di rumah sakit ya megae, tuh kena ban sakit basangnya melanda, Ampun wenten CW, EWC. subuh aja kena ban, sing ada nonggosin itu sakit basangnya, masih ya ancok-ancok batas nelung paida ke WC pedidi, dekat lantas dokter ya, nyan periksa nyaman itu. Di subane suwud yo memeriksa bang resep ongkono beli obat tuh kepenangan ubane beli di rumah sakit sebetlah di apotek tuh di rumah sakit ada apotek masih telah nyanan joh dongos di rumah sakit batis nelung paida batis nih grede ki ibane ancok-ancok beli obat yang sing cai miliang Dijang yang obat. oh Segar-segar milu sakit. Dijur orang dijang dina. weh nang ini nah binakang walas baktin ya nyat pada oleh pidan dini. Rikale buka jani lantas nemu kebiah paran, pang mecina gelah ledang. Walas baktin ya nyerake. Jani yen paunukan bibis, angon serana meliubat nah aja Wah, cokori dewo pacang opaico. Uniko patut pisan. Wah, ning cokori dewo nu enang parah. Min bin, rerame lemuani ning rupake paukurannya masih sing adenu. Wih jani kene nah. Di subane sud periksa ya ke dokter ya. Nyanan bang resep
Meli ubat dun biang. Ya kadang di mekerang medar. Ingatang biangin nasi. Iya nana gelam sing luwung biasa muda nasi. Ingetan nih pun dados lunas nasi. Men? Becikan bubuang nih kok. Apa? Bubuang. Apa? Kalian yang bubuh kan? Bubuh belian. Inge. Yen man bubuh itu nemisi bisiap. Pangcanang ben. Diud lah ban medar nyana nengal segar bayune megede di rumah sakit barang benyat pada dini. Inge. Nah. Begitu suruh beli bubuh, liang yubat. Kamu ke apotek serang resepnya aji kuda aja nih bayar. Ini bang pes 500. Ini Buat napi jadi 500. Sewa ngojek kirang nih kok. Nyen ngorin beli obat 500 nih apa cai bekala kena pun nyana Oh di ya yang bedak. beli Masang es. Inge. Itu nih biang bubuh. Inge. Iki tuh masangipun bubuh. Hmm. Iki yang dados dan lunas niki. Anan kumat mah iki yang. Yen cai stondene luas nyak pewaragan malu lunas paicel. Inge. Nih dadi masih beli yang bener bubuh nah. Inge. Itu nih biang obat. Nah, demek lu sekuang-kuangnya demenep di rumah sakit. Inge yang kirang malih iki yang lunas sering inge sok Orang dewo. ngantosang dipuri. Inge mang nu gelisan iki yang mau pamit. Nah, enggak. Dan suka duh kita mulut wah mesanding pas mari bidang kel kepurnya jani aduh mada aja suweja kawin nih melarapan paitan ide si ide ya yang ngalengal lo kok terkejut ada apa sih? Semaro nyaman matur. Pokoknya opname di rumah sakit. Bisa mati jelmane Atman itu kemain. Atmana sing trimo ken sang suratmu. Bagong tan karipun. Ye, pidan mulai. Bos segaro. Kemudian ke Segaro, meles. Ah, kepala senut. Ya kontrek lah. Badok. Di komen aja. Ketome. Siapa takut? Ya, aduh. Boleh ada. Tawenda nabi ada simpan berdakai kentan. Tidak. Bapak. Titiang tandados kamal tuh. Asal ngisiang titiang kontak aja titiang. Mare nyaman sini matur. Kepune cai bareng. Bentar. Oh, jangan yo giat. Oh iya bicara lagi. Mungkin babak nih. Kemudian titiang babak, titiang segar tuh. Titiang sehat wala sengat tuh. Yang kada nuli bidang gelas bemelit yen cai marah-marah bisu negakin motor adeng-adeng udah ngebut apalah karalih tuh ngangenang di terminal Batu Bulan bertabrakan lung batu saya siro maktor sapun dikering cokor deu anda ajem-ajem misi ngelak-ngelak hati sing tawange blok yen ngaku dua yen
biasa negakin motor di cuma di desa, nyan melali ke kota ngimpas motor gede ngejar mentabrakan. Wagong cingake buntut di tiang kincen kan beta tuh. Halus. Wih, tiang sih kudu mentabrakan. Dan wentan sampai siram matur sampai. Iya, matur. Ih, sing ngai-ngai dokin lemone ni. Ngenge kengken. Jumin matur marah. Napi malih aturang di tiang. Atur cine marah. Cokori Dewa nyantan mirang anak tabrakan. Dari kau bedangin terminal Batu Bulan. Ditu yang mentabrakan. Terminal Batu Bulan bedangin. Ditu yang mentabrakan. Bedangin terminal Batu Bulan. Gelah nawang terminal Batu Bulan mula bedangin tongosne. Pesampun jauh neng tabrak oke montore kertas godek di jalan. Ayo wasin. Iya nada anak ada jelema prade metabrakan kanti leketik kanti leketes kanti ke tengah kota tuaran babak belur ke batak nang iwasin ada suet mirip dia. Napene suet. Apaan aja? Ampun dia tabrak kan montore kertas godek di jalan. Tuenten got tengah narko Dua gok nika artene cokori dewa lengah. Ye. Ada dapur gitu. awak parakan di sana beno ibu matur nah. Tangawang sourcing deh bakso beno dah diparakan. Langsung ke ngulah-ngulah memunyi beno. Apa halus lengah ya? Alus lengah Au. lolo. Weh, yang pas kalau cai, iya bani matur kuning ayang cai metabrak lah sing luung kayune dipuri, sing jujur lah. Tabrakan iya ada sangat kengken unuk gitu lah kanti leketik kuning tengah kote, pas kalau leketik ada sangat mawanan, ada metahanan, baba, banget bagung gitu yo. Kengken parakan gelah, batas si pun lung gitu yo. Yang orang cibates calung tak? Nyen matur gitu. Cai marah. Tuh yang lung batasipun dong bersidangi pun tangkel meriki. Marah ingin aturan? Mawinan becek kang mirang ngatur titiang nawagang duagong batasipun lung nika. Nika artinya cokori dewa sonto loyo. In matur gitu. Halusnya kok. Alus untuk loyo Au. Goblok. Ah. Ayo, aja kanangsan. Ben sada bus tabrakan kanti long badese. Si ben lanjut cara. Dadar motor ada usaha. Wih, banget lu Agung. Bus kalau menabrak motor usaha. Banget mengkengken. Motornya nama ring bingkil gitu ya. Inge becek atuh. Motornya nama di bingkil. Anaknya negelam servisnya di rumah sakit. Badeng. Oh badeng nih kadu. Gelasin medakon menyamune ada babak batasnya long gitu ya. Motor rusak, motornya itu servis sering bingkil. Nah, penyaman sini hijau gitu gelang. Punuk nama di rumah sakit gitu. Lemah apa nih mempadang? Dan kijang boleh matur kencan. Lemah, kulit tengah. Men motore kengken. Kan sapuniko cokori dewa mangken motor rusak di bingkil. Kencan motor rusak jangan bawa ke bingkil. Kemudian bani, nguning ayang tuh nyamane nama di rumah sakit. Mangken anak gelom di rumah sakit Badung sanglah nika. Saya matur tuh nyamane nama di rumah sakit. Nge rumah sakit sanglah Badung nika. Pimpin bandingan. Nyamane cai matur bani ngatur iya nama di rumah sakit. Iki ngatur marah. Boleh kijang uningan kencan. Bagong para kali bentar op namo di rumah sakit. Marah-marah kengken atur. Mangken anak gelom di rumah sakit. Karena kulijo kadang jantan geman ngurusang. Wong menawi punika sangkan yang bakten manakipun megegonjakan aratu. Yan kepilih kangkat sampunan coba dia mengapa begitu. Menawi pun megeguyon ring cokor itu. Langsung lapis salah. Di kapah-kapah megeguyon suksema gelah. Rumah sat ada pindah ke penyelimur kayung gelah. Ang Cainawang. Iya nalih sedini-dini rasa. Sing sida pun gelah mapi kayun.
Setada dukita. Ya naliang perjalanan ane malu ane subeliwat. Cai pada jak dadu ngiring gelah ditunggu suraja aja di peseraman. Taki ning sewa ke Gunung Widya. Saluwering ne mulo kapai ce, sida cari benglah lungsuk. Kengken mula, rata titining sang anyakrawardhi. Kengken silek ramaning sang amadak nata. Sajeroning panca stiti darmeng Prabu. Paunukan asta berada. Asta dasa prameteng Prabu Danu Dares aji peperangane. Maka jang rumah sesida paripurna benglang lungsur. Wala. Di subane ada wara nugraha. Mawali uli peseraman ngungsi pa negara Wilecita. Nekat di puri landas. Tedong jagat gelah kinucap. Wala. Kayang jani panegaran gelah nulandas kawawa. Kawangku. Dening peratu ni mawet uli panegara Gondang Watu. Nini sing sida benglah mapi kayu. Sebilang ngetiban setake ngatur apa nemadan kemang tahun kemu. Wiak tiaran buaku. Sampun lintang ngereng kalih dasa warsa jagat yadin panyak Cokor Dewa kewawa antuk aku ngesaking Gondang Waktu punapi antuk kopi kayun sana mangkir. Yadian Cokor Dewa nabi wastana sampun putus sing aji. Sampun nabi wastana wicaksana Dewaku. Wanten durung lah dosi tiang nabi wastana tumager sing inggih Cokor Dewa. Cokor Dewa kantun wi muda. Tidak anak kelintir sampun kawis taro ke Jano Nurago kiacanan itu. Balor sampun ke kaonangan. Yen prade glasing mau usaha. Sing rumah sat gelah ngarti. Ida nak lingsir dumadak jauh umur ingat cindia. Pang mekardi, pang presida oleh genatan rahayu dong gitu ya. Yes? Saya nih Kang Papunahan Prahayu Jana. Untang ketujuan gelah pang presida ngilang keken kesengsarannya para jana padam kejang. Kayang jani sing sida ben. Sejabaning kene. Yai Paman Agung Pengabeh Puri nih. Dibisanya nguning yang ngatur. Ien kuma dipisreng ngarsan pelunggo Cokor Dewa. Pacang leseng angge saking rike. Ian kuma dikangkat di jang unsur. Keto ya matur. Pilih becik. Kedun ke Jaba Puri dua gung. Ngalalana ngumbar desa. Ngungsi pa negara Siosang. Untang mana di tiang matur. Pelunggo Cokor Dewa mangna presiden. Ngamulihin napisan yang mewasta seraya kanti. Nah. Puniko patut pisan, Bagong. Lungain para ratu ni sami. Sampun api antuk, panglung dados sasiki. Yang sampun api wastana masekian api wastana para ratu ni sami. Piro sakten wong sinungan. Nah, yen subanyak mabestikan tu mawastu kokoh kengken tulia petapannya sampan. Hei, nah jadi kene, perjalanan lah karjo. Cai bekale rongwang. Kang selamat perjalanan bantane kirianmu. Jalan gulam-gulam berem. Giring nasi cerian reng kun aja kurus-kurus giring-giring arah. Giring.